Super News. Nobody has say, and a Fiat 100.7 FM Sweeney, which way that a chat to a man with somewhere Yesaka, and I, dear brothers, I, Mr. Du, jacket, yeah. No. Yabaka, there's so nothing. I'm a boy from where Bass and Queshiano pay to Sonia, the Muka Abba. National Petroleum Tanker Drivers Union, Omoki Kasa, or Matia, Nandy Mabin Koye, Naso, was say, what you're saying. Ora ye amisata na chese kanema mpania bi de chero nya ne ba bi kro no hokani wo kire se nei de ne makeka kro de nokure se na nukunu ya de pa ora bi ewo MPP amanyokro no mu okasa e de ma wo mo e don frefo na o chese se wo ya nanado a e kempontujuma wo na ase no fo nyina ko be jai no de abasante ya ho na e kasa ye be ko midima fo e ba kan kanopa akogya pomden ne fia da die ampa e chese ye de ko weekend no wa no ya de bia atu ase de amawo fo ni chire mu wabu akwa agogo na bra ye mo wate ya de ya emfa nko weekend 0244774282 na ye mon komo gina bi catering so kire se program bi a weekend wo ye no wo de place wo da no wo de nuane ni nyina beba na mo aka sam de come on what him say you wo de aduane paba program no say ayie se party pukra wade bi na ekoso wo ho wadi bi gina bi catering services na ewu tufa mu ajolof fried rice nuane awdo ni nyina bi e wo ho edum ye ben Access Bank yani mobile for no techno mobile for ni di hwani mu sanso na STC office no enso so ye wo ho kadeshi so post station ye ni apadu di hwani mu gina bi sifre 0247 009999 0247 009999 na Bosheba Electricals na kan fo amamo sen kane na ope bob na ope wire na ope abra na beto bi ewo ye nchen CCTV cameras ahodo standing fan ceiling fan nyina bi wo hanom digital video recorders niema ye wode enya agro ni nyina so energy commission ajetuma oba edum Bosheba building prisons runabout Oyerepa TV no Oyerepa FM dan yamu a ye wa ha afa edum ye yesa wo keys and things building and Republic Bank Edian Mhwenum PZ and Theater Akofo Dynams ye honum ubetima to yankra 0541 125 33 now Samia J Herba Mr. Drone nie drone na motwa ache no afa na aba mo atedin wo miamia hodo Samia J Herba Mr. Samia J Herba Mr. afa na adu komase hon ne ntimi nom obi atimi nom ji akwada wo nyamfinhie dumienu apemfo ene obatan akwadatwa no fa no wontin on ntimi no bie na wonuma ye papa se gonorrhea nom wo se mani ye me wisi eye me hene uhia Samia Je Heba Mesha e ma wo de puai ena koko menstrual disorders e body pedua no ba me sen Samia Je Heba Mesha oh ye papa pebi no wate na wo pebi ato a otafo ena wo man kasa ye aduro no ba bi atonto aduro bi anya na momfre 0243 98 96 96 0243 98 96 96 FDA ajetum se eyepa Crop ya Santini no pay menua odiefo nana sabre pinaman nana penkra hene chiame ya de radio asikoria na asemu kama ni Jimmy Cliff se na ni chiri mu atie manebo aba ka yensa ni se Upper West Akem Mansini mepo emantemu ye fere ba bia de so ene se ka bia ehunipa de won kro hu ya ni se fifre adanie na ne daye ya emu ba kwato ananom wonsie do ama foforo be se dunum de o ma prepare no odin pa mo Facebook no mehei na da ho no ano odin pa utim se Twitter ban ibi se de ni sie de ni sie ye de ye de nipa ni bi ekọ asopiti ya bi no kra ya gbo akire de koko forudua Central Hospital onsususu e de won be kom ya hodo nyina no ye de wonom kọ ewo adeso na nimpatemu na apomdu mefo no ene Oyerepa kase edi nkomo me a midwife Miriam me na me in charge my title ye were quarters ye need you to see say speed yes sankrofo agu kiam severe accident very very serious and dangerous you pay free them drugs cry and shebi ye midwife nurses say what duty omo ban obi aba e bi my prepare that be ba ko na free mo so doctor share dan kire ni ye nyina moja ye honam nyina ye nsha glove so only buy dem aba ba yes 15 they say be more crop aba abefefo moko yaboa pa yaboa me mi kopi yo enti apomden enwafo ni bi na mote wonka no yakopon hira mo cheso o maboa omo ahwe kon befa so a metimi age won mo nkwa ti yesere yakopon hoden se wonye won ya wote ase no yo na no adwede atwam ya ebusum ya mu ena National Petroleum Tanker Drivers Union ede betu dwa se o mate atua ni nyina ne se ba bia wo mo twi wo ma hye no dodo na nam
we are here omo office ho no temade takrade de kumase de bupe de ɛhɔ asɛ no maka ka maka tenetenten ne sɛ sempanfo anyɛ yɛ saa kwan na wɔn nkɔ adwuma biem ampa na wɔn te atua no na wɔn te ya no ɛna asoyɛ ahwɛ akwan ɛne akwante pa wɔn sɛm so ahyia wɔn ɛna no yɛ wada adeɛ kye ɛno yɛ wada adeɛ kye na efie yɛ wɔn ate wɔn ase sɛ wɔn bɛyɛ de wɔn ka nyinaa ma wɔn nneɛma mmiɛnsa na esi ɛda wɔn ani soɔ no saa na te deɛ ne kyerɛ wɔn so wɔn kɔ adwuma owura Sunday Alabi ɛna wɔyɛ national vice chairman ma ekue ɔno ɛna ne yɛ de nkɔmɔ ahwɛ nkɔmɔ a ɔkyɛkyɛ mu de nti atwea no wɔn asan agyaeɛ. Meeting with the two ministers, road and highways and transport, and in the further consultation with their members, with our members, the union has decided to suspend strike by midnight today, 29th June 2023, based on the following conditions. One, though works are currently ongoing on toll road, and the contractor will increase his equipment holding on the road and ensure that riding quality is improving 3 weeks. 2, the access road to the depots in Kumasi, Takrady, and Bupe are improved. Works on this access road will be commenced by tomorrow, 30th June 2023. 3. We Sunday Alabino no National Petroleum Tanker Drivers Union or National Vice Chairman. Afi pim yenu ani dun siansa ne beto aba no eche se ye hwe se de o ma sika semesi tie ka ho bi ema saa tem no Dr. Mahmoud Bawumia ne nia bere pa se kwa bia so obebise bisa nsem bi afọ ma sika sem ho ntie de wo kunkyire nsem bisa be se wo haduo so 170 statement bi ayen nsem bisa wo se saa tem no mampania be de achi ewura pa kwasi ya mi saa ta ene wo de koma no se wonyia no emfama Ghana de hye efo ma sika sem ho no manfo si wo boi ene na no wo de pa na eba ne saa no eja etutu no abasa ne sere tutu abasa sere ne yede be sere yede yesere ne ya papa no kɔ de krachi kyerɛ yewura pa kwasi bakun mi saa ta no ɛna ne yere ba abɔnten so no wasi yewura de nyankopɔn agya waku a na pipi kura de sɛ ne wo ba ban mu no mo kura de nyɛ kura nti pa sanka Dr. Mahmoud Bawumia ne wo beba bi sɛ ne kunu ensembisa ba sɛ wo ha aduoson ɛwɔ abere awo wa mamuo wei wo kura de ata wani so wasi bibia di adanse sɛ ne kunu so sa abrobe ma me ne nsɛmini. My husband, for 15 years, was Deputy Minister of Finance. For 6 years, was Governor of the Central Bank. For 5 years, was the Vice President. While he did all those jobs, nobody imputed any corrupt thing to his name. You see, if you are truthful in life, and you are honest in life, and you do everything to the best of your knowledge, you'll be vindicated. The 170 questions my husband was given to answer, he said he won't answer. A vice president ruling a country was not theory. Any history. Proving us husband was right. Sometimes it's best to keep quiet. Sometimes it's best to work, see what you are doing, not to stand at the rooftop and shout. Stop this bickering and trying to play somebody down another party. It doesn't help anything. In the end, you are exposed and you are a soul side. Eto da ko anu tuma ya na ye so ahunu sabia no dwa bebre no enye no ne yadi bu o man ye so ahunu nye bukum yam hwe ene se we maame Matilda Amisa Ata kane mampania be de kire onya ne ba bi kure wura pa kwasi bakun Amisa Ata ne yere eno no na owura Alan Kojo Chiramaten eka wo mo wani abere peso to franka de ma MPP amenyekuo ne ho abusia odi dwumadie bia ba ye frɛ no mpaibo kese prayer session de bia wotaye ne brano na oma yebi kese pa ewo Parliament Chapel International na no ene ode to dwa say baabi aga na aduru ye hia omampani a na so dikanfo a oye kristoni na nye kristoni bia keke kristoni a wote twere na se na ogi nyankopɔn die na ode be ye adwuma a onye yimu bia na no na beboa oman na yentie se de osi cheche mu faaye no watie ne wasom Mesha Asiano, my friend saw him penny breakfast meeting. And I'm really, Messiah Thanksgiving service. Now, the idea I say, Momwa, Madame, and Damini has to say, 77, my man, I saw her debt. And so, functions will need Mujado Yina, a babeta mechi. Well, women, and just on his say, Atia says, Ghana needs not just a Christian leader, but a Christ-like leader. There's a difference between a Christian leader and being a Christ-like leader. And the person would not swear, and it's a Christ-like leader.
Wey ra Alan Kojo Chiramaten eno no wie no General Overseer Emma Asoro no Reverend Apostle Francis Amoakwata eso bompa ye pa sre nyame bambo edema ura Alan Kojo Chiramaten. Onyame a ohwe ni ba Jesus. Ohwe wa difli. Amen. Ohwe wa fiba. Amen. Awo ene utim ehu embase. Amen. Adie bia ebeye accident. Adie bia Jesus. Ebeye accident. Jesus. Adie bia Jesus. Ebeye atofu. Adie bia ebeye pira. Ene matwam. Amen. Adie free us. Amen. We bless Jesus as heaven has opened. Amen. In Jesus name. Amen. Amen. General Overseer Emma Parliament Chapel International Reverend Apostle Francis Amoakwata no. Bechem Jumo Techimentia Akumadan Quantempo Ahoyi wode ma contract no no na ye kokuru sufa so de no ebia wendi si abreso na wo mo firi so fimpimi no ene dun so a ekoba san pipi aban ye ba ye no betwa contract nim kire se wo mse kana chichi bi akoso wo contract nim ebra wo no ye wode teni ade a ena akiri aban wi esade ma Rango Construction Limited se wo no ento aso enye na busuafo se de no no asi akwa ye no aye bibi e wo ho se kwan no ato se bra ha ye wiesi enwie ye de ene ye se da hwa no ene opani apia Joseph kire se kakra akukọ ba no nsuo eneyi ukọkọhwe kwan no a anye bia no wo mugusu a na enso so enuru se de o manfo pekra no a da sebo a wo no bewie so hunu nti se kokọba se fancy bi ene nam wiem na se nkofo de a NDC for ntra no mo anyi bi so mumum na de ma contract ne se ene no wo ka ne sei ne nsem nie NDC apenso omo kofa contractor bia na efre no go tarano so wan de ne ba kwan so yenim de na oye no kwan so sabe kwan a na office a obetimi aye e dia matona safa complain yenim fie do de tena kwan so wantimi awie it is only the NDC party and a bia omo project dom saka omanwie uncompleted project what in sakoka onwie no jan ho no ye kenya na say they don't deserve any credit when it comes to Bechem Jumo Attachment Akuma da kwaso contractor no ye no akotu sika ode ye say ya pepepe so ya pepepe they tell us for ehia ne say ya kwan no a ekọ no ana mfuturo kun ye manfo aban no busia na ababo no mse ababo busia bebrebe no ye say of the national cake ne de ye dia me tell us for me betemfo enim ne say na kan nsuo to a na wo kwa atechem wo kwa adum a na ateche ho no o ma wo say ya de aban bia bam ya ye kwan bikrom kosufo ba enne nsuo tototoyi no say mo ka emeka people so bio Operi apia Joseph MPP amayuko na kasamafo ni bia ene se wodi nsimu etudwa na no muhui motre de sie ewo asen north ebra okoto aba wasa tuti a MPP nipa Charles Opoku atoma ura James Jachi Kwesing na no na ura bi friend Bright Nyampon or ye youth organizer ewo Boase West edema MPP amanyuko no aye ne ya papa o chese ewi ase nipa timetra o ye boni aye sei pa uko ase no of pa na ko hwede na nado ye wo ha wo manfo mani anto no masa to ba tia no masa sere na nado ne cha so poku na ase no fo o ma nya de na wi ase wani anso de wo ahwero to de se ko kana na nado betia kempon djuma wa sha ase wa ase no fo nyina ko ntwini nyina every ho wonya ni nyina na wo hwe ba bia ni stronghold a won de o ka won betie no mato ba ama no no fo ni nyina nko ho no na munti ono amu your best is the president that has sent off 1 million say development to aba and yes so mo demo boni on base kwa so asante we here ya de nsuo mo awie mo ya beto aba no e de na MPP aban no candidate be beto aba de ama no yes ye kwabere kwan no yenko ye man yenko manso kwan no ye so mfidie aka ni na efi amfanko kwabere fo ye sense kwabere beto aba e de ama MPP candidate so ami fo ye because so ami fo beto aba de MPP candidate ya wo say asin not from development from improve this is so ungratefulness and I think the government should pay them well for that. Time I say your map pay your year, Juma. So I'm paying as simple as that. The politics should go through that direction. And yes, certain challenge in for as well. Yes, sir, Asante region. We have always been grateful to the party NPP. Yes, sir, if we are ready to break the 8, let's say yes, so guy Kakadia and the end of this Santimantim. Eni amuti ye ura Bright Nyampon ono ena ye youth organizer mabunu don frɛ for ewo Boase West constituency ewo MPP amanyeko ne di mo o ma pani krache ya wodoma central bunu mantemu ene Drisa Watara na ne futu nyina kwa yefua na wo ka kire awofo se awofo yi mu wasodie pa ba no mo frantete ene ade a momo modin kwa bia so se wo betete obaye ama daache
baba ye mpanimpa wo kire se owofo de nokre pa se wo ba adesua afi susu kwampa obefa so na setena mu ni ade ni nyina edewa bam ti na twedi ampon de ache wo no ndi sa kwadare dache ebe kra behwe a egina wo owofo no titiri so nti awofo mo ho so ne nsemni se uye ofo na wawoba abawiase kakra obetumi ayede aboa apaja akwana brabo bia no yereda bia ya kwanya ye ka ho asem yesre se ye mana yawobe no ye ma yani enkumbe ho pa ne mpanfo ya beba fie hai binum koma beneme ebobo ba benya kwanya pie anajo ebia 2 am 1 am bekika ne ma ekoso ewo sport no ba bia emsensheda enswani sale ma bia na ehwese ye betumi akwantia akra owo below 18 years akra owo 13 years 14 years teenager a otia bontre a onna tinowonu nyina no ye ne ma bia ewo se awofo ye hweniye na yetumi tete ma ewo nyamsuro kwane so se de be ya benyina bebetumi dia ya adwuma ya so ama society we anye pepepa ya ne ye bebre enti no nkra no batete no ehia abana suguso kakra ebetumi ayede aboa se de be ya ne ma betumi akọ se de wo se ko bia na ban so ye ne de we na president hu ya okofa free SHS by se de be ya nkra no dodo no a bebetumi akọ SHS no free e mekwa bentu eska bia esanse man no chichire no ye nipa no chichire na nipa so so a kafra benim de no wo de be chichire man no ekwa ni muntem na nya ba ne nkwa na djuma ye nyina ya djuma for 100.7 FM so eni MC na workers and doma na nimpatemu na nkrakra mu so no kire se eba woni die hia enu to obekoto asre pa so omanfo mua na matra nkunwa ya wonom ewo doma na nimpatemu na osagefo dota admabedu ya na niso ade hunu ni se patemu ebeten wan no ebetumi abaso Kila presidents ya osagefo eye the assembly eye ankrankredie mwane so betumi aye de aboa ama ye krei ababe ye krabehwe trains a ya pemrante a bcc ye gatesa mu asisim afibia we adwuma de bia yedi ewo assembly ko pe contractor na de sa contractor na mano na wasiesi ye gatesimu ama ye ofa stadium road a obom se ya ye bi ewo ho Mr. Due fire ni mo ya ye bi ewo ho wo contractor kwana so new lorry terminal ya siesi gatesina ewo ho mikese ewo total filling station ye kwaso kwana so bia asphalt na ende ye no na matter wo ha be ye adwuma kama inti assembly ye na no so be ye bi de na timamufo be timi aye de aboa se de be ya ye kurei e be fedada Honorable Drisa Watara eye omapani krache doma central bono mantemo na uko eye nzongo kokos afam ewo eye doma central wa de oye wo coordinator eye chief Mahmoud Hassan and wo de to biase bra na NDC for ekọ akon ewa asen no no omunim da say sitting there oh James ya che kwese be sa afa na de isa sa kohwe de papa no waye wo ho de say do manfo pen na asamu a why ni chasopoku kai eti gudimdia no ono de anye ne nwanwa kra nimse abato ye ko no radio ye nimse ye de be win dada because ade na ye de dada mum de ko so mainum ana ahochira ye womunti utimu se MPP for no be disika apushi manfo ba obi ahu sisi na yes kan be to aba ye wa duma obeye aduma pa obeye a kire manfo no be ma o mato aba ma because no abato no kire se 2024 nyame bo a ye be win akonya no ye be fa Ghana be fa no to papa afra oh na se court no de se ade bi a be huna na manfo se bi a manfo ba nto aba ma no because nipa no se o court nsamanka mum ma ne kwan ma ne beto no naba ono am koto aba ne bi nti ehu so ono atumtu na aba ne de nim se koto nsam ne de ade abede tu manfo tim se bia ye twenu maso ye mane tu aba ye mane nko nim se de ye wo gidie woni mu se obetimi awini obetimi akọ parliament wo aye de aduma pa ye pe e wo parliament obetimi ya ma de se ono de na hode na kita ne de nya hode koto because nipa onyam ba mu da na wo start bu amanfo se the boys no di na chi a wotimu so obu amanfo ne che se still now ahomboa no de obebu amanfo oboa no ho se obebu amanfo so ye so se ade ne oguso ye ne 2024 so we na bana me so say so ye ni be ko no so akon obofa so obetuma boa asum no for na bibia e kama mai because MPP for bentimi nya hwe ho anya na no ya bebetu aba be sisa me sisi be gu ho be disika be kire man for say sika be wi ya na be man for o matwa aba ma mo de o mantima ntwa aba na ma mo nti ye wo gide wo papa ne mu say obeti adwuma no asum no amaye pepepe ani amuti ye aye chief Mahmoud Hassan Zogo Kokos coordinator Emma NDC ewo Doma Central
ye petete gramofo apawa ni bi ato nti munyi adom ye stress e wo se ye krogen fe scratches bia ni so ohunu tete de no a be we no so ye pe local songs na local music ye mpe abrofo no de ni bi ye pe ye ni anka se emamu de nti wo bi wo hono mu a no ya adom ye beto no kama 0544 055355 0544 055355 abuja ya de ADC na ye fa sadama Korea ono na se mu no pe Jimmy Cliff boy chidom kama mizo tuo e champo boada Oyerepa breakfast show e ba be to aso am answer udf na menya 3 messages say say a very educative say na omunim say be makra no wo ho a or said this number of times and otimi ye na say na wo ba so e yeguso ne Dr. Fordin komo emade no de asa wana watenka beba ofi se o partner won che bia no obetimi na ye memade ne de nti o makasa ne se ye prostate no aha ezi prostate ne se ebra on time yes had un release no na onya akwanya bi dia yakese se ma fibroid se ufa fura wo onya kwa medem ba se ye fro da ho pan a fibroid no timbe trem tina na doctors advice wo no nyina bo se onya kwa medem sa na me ma de ne tie prostate no release sa onya kwa anya kese. These are the health benefits no. Yes. Na oyi health benefit ni free mo. Say what the pleasure aspect of it. Obaso how many times no so hwa. Ana munye menti munti. Oda say ye ne man nyina na ye together. Nti ye release no also release ya no so. Oba de ade ba kwa ne ha ne pa ne say we nya no orgasm wa bra won ne se be di ehia na mbufu no so me kan bufu asem sesi se oba de wo se be onu so no to no ozo onu so se be orgasm no orgasm no na de ehin no odi afusa no se ka ye no sane no no orgasm no no so the pleasure no atimi na every na ba ye se obi ho bebe ya na wo ba bi a wo tukwan na se Munche muto. Fo na kambati ma kire ye mu pa ye de ade we mfa panyin no. Panyin bo oni experience. Menti area ha ba. Minimum kwala omo experience tem panyin fo. Menti area ha ba ntino. Za. Go mate orgasm na ze no hu sane eno ne de hin. Okay.